An teachgwynsa am I caid Ùr-Sgeul's Donn le norma nicht gleod. Je dhéanach tú, nan ro pásta agus dealachach van chéile acad, agus an nóir sin as je nan blionnachan móra nan ro a cynnichag luha a rihist gunravag. Wel, sin na ha a géri don díist a ha ag cria an leor seo, belan agus alig iain, fásiad nuair a bhaid, gléog, róog. Agus iarichiad agus fásiad dúnéile, agus charwyd a conoltrug, charw fysach a dé van nech hele gianú, as nóirsin haid gan lorach heen as a noon siomer ag cynniw. Agus sio mar a hachar. Charw dol as ach gyfwchele, chimichw borst chrwn. Rioed a caid a chéile, agus nuair a hánig Edison a rá gur essen alig iain mach gleod a Lewis, garich belan mar go big an trior a súhag fallaf sias tro casan. Deva alig iain a gianú an sio, an jevan, shevan, an ishevan, si. Janich ag I an átis a bí, an tjúndagat dyn chiawn, Siorsa je grúin le gada fua, a jerak chayad, agus essen a heen leis a gare, ach gundan traumins je vi fata fua. Je an tjúndag chúsin a chur seo na lia. Je at sa belan na ciawn, a ha tre chéle an túl a the horst morahad. Well, hoort me gred díis a ha ag cria na scéalach seo. Han is het búlach fír. Ha trúr an, or ha ben aligiain Muriel cúideach na character cútramach. Agus nuair a chynnig mi le Muriel an hoiseach, charom I wafasach jail of a mi sminnig ro ishe a sesú as a rad, etter belan agus alagiain agus gyro romans gyfi, gyro stratach yn gŵl gyfi geri ar I hysht. Ac gas mi gyma jail Muriel fe mi wira at y fa mi galefog. Agus chan am gyrach gyfel yn stratach y tîn bior I hysht, ach gyfel belan a fast trawn. Agus charw dŵl eichge idr gytacharag sin, agus yn o'r sin ha ceiste geri gan trúrach ge jéniad, cymra had dol a waisiachag, súiochag mar seo, ach ha groichen na hiachlische a tîn isteach ar a chús cúideach, os ha alig iain as yn hiachlis agus ha cor ag gyfi lenting fiolsach na heaclis agus a nisht seo an súiochag anasach a sa bhfuil an teolach ag an sás. Agus mar siad ha cúsparan le héit diathach agus ciont agus rúta mar sin agus suirsa agus cimara níu stúr cearst ga de bheitthe héin, ha na céistin úlú seo a tîn isteach ar a chúis. An yn dói a chord ni gymor, agus gaharid fimi mi ra mar a ha Muriel a laifsiachag an túiachag a seo. Agus ha sin féichking a siorsa nerst a heiske stocha nach ro dúlaking gre bar noch cho fóinteach a bha inge an hoiseach. Hanéir seo ach mar a hiad farst gin a story man a trúr ha seo. Oedd ha da leor ille had math trilogy, Tangle Tolichtje, agus an ocean suin siad, agus brini mi mun a leorichin sin ag ille. Ach, ma hashe er son toshig scéalach man teolach ha seo mu belan alig iain agus Muriel, sé Ùr-Sgeul
a hiad leor, agus fólinge gomór.